Imana ishimwe. Amen. Ngiri ubuntu bwo guhagarara hano mvuga imirimo y'Imana. I receive this grace to share the works of God. Ku cyumweru gishize The last Sunday, twagize amahirwe yo gusura mwene data Florian. so we got the chance to visit the house of Brother Florian. Aho twagize nk'igitana cyo mu rugo. Actually, it was like a home conference. Najanye na Pastor Ann. So I went there with Pastor Ann. Aho twasiye umuryango we n'abaturanyi. So we visited his house and the neighbors. Byukuri twabonye ari ubuntu budasanzwe. Surely it was much grace. Aho yatwigije ku nkuru ya Paul. The pastor taught us the story of Paul. Iyo somye inkuru za Paul wumva ko ari umuntu ukomeye. So when you read the stories of Paul, you can see he was a great man. Ariko iyo ugiye mu ijambo ry'Imana ryo rivuga ko atari umuntu akomeye. But actually, when you go deep in the word of God, the word says that he was not great. Binyuze rero n'icyo nyigisho Pastor yaduhaye. And through that sermon of Pastor Ann, twakiriye umutima ko tugomba gutanga ubuhamya cyangwa kubwiriza aho turi hose. we actually received this heart to give a testimony and to preach wherever we are. Mu nkuru za Paul avuga ati nta kintu cyo kuvuga kiretse ubuntu bw'Imana. Apostle Paul says he has nothing else to share apart from the grace of God. Kandi akavuga ko ibyo avuga atari mu bumenyi bwo mu isi. And also he said he is not sharing the knowledge of the world. Ikintu twize mu gikomeye, Something great we learned. iyo ugiye mu nyigisho abandi bigisha, So when you listen the preachings of others, bagomba kuba abantu bazi kuvuga, bazi no gutanga inkuru neza no gusobanura ibintu. actually they are the people who are eloquent, who are good at explaining their teachings. Ku buryo banyurwa n'ibyo uri kuravuga mu matwi yabo. And actually people are convinced by what they are hearing with their ears. Iyo ugiye kubwiriza umuntu utazi gusobanura ibintu neza cyangwa gutanga inkuru ziryohera amatwi yiwe, So when you are preaching and your preaching is not interesting, mwisi igaragara bakumva ko umengo ntacyo bari kubarumva. so when you do not convince, people say they are not hearing yet anything from you. Ariko Paul yaravuze mvuga ibya Kristo, But as I preach the things of Christ mvuga umusaraba wa Kristo and the cross of Christ no gukiranuka kwa Kristo. and the righteousness of Jesus, Bivuze ngo uwakiriye gukiranuka kw'Imana, it means he or her who receives the righteousness of God, uzi kuvuga utazi kuvuga, whether you are good at speaking or not, uri intumwa ya Kristo. so you are a messenger of Christ. Keshi tugira impungenge bamwe na bamwe zo kumva utabwiriza cyangwa utatuma abandi ngo bumve ubutumwa bwiza. Many times some of us, we have worries that you can't convince people, you can't preach to people, Kuko twibwira ati ntabwo nzi kuvuga sinzi gusoma ibyanditswe. because we think we are not good at reading the scriptures and good at speaking as well. Ariko pastor yatubwiye ikintu gikomeye cyane. But the pastor shared with us the great thing. Ati nimba warakiriye agakiza, As long as you receive the salvation uhamya kuri umukiranutsi, and confessing you are righteous, ibyaha byawe byakuweho n'igitambo kimwe cya Kristo, and cya your Yesu Kristo. sins were taken away by the crucifixion of Jesus. Ibyo birahagije kugira ngo ubwirize. That's enough that you can preach. Ibyo birahagije kugira ngo utumire umuryango wawe, abaturanyi, ubahe testimony. And that's enough to gather your household and the neighbors, and you Ubabwira share the ubuzima bwawe testimony. bwa kera utarakira agakiza, And you share your before receiving salvation nubwo wakiriye umaze kwakira agakiza kiteka. and the life after you receive the eternal salvation. Twisane twese rero tugiye kugira iki kuba abavuga ubutumwa aho dutuye hose. So we all realize that we are the preachers wherever we are. Ntidutegereze tuvuge ati ntabwo nzi kubwiriza. So without saying that I'm not good at preaching, Twabonye umaze gutegeza ibyo ngibyo wamaze kuja mu isi yo hanze. we realize that when you live with that excuse, you have gone to the world, Uba ugomba guhamya ibyawe n'ibyo wibwira. but you have to share what you believe. Ariko iyo umaze kwakira agakiza uzi kuri umukiranutsi, you are able kugira ngo utumire abantu ubahe testimony. So when you become righteous, you are able to gather people and you share your own testimony to Kuko them. ibyo rero twakiriye umunezero udasanzwe ku muryango wa Florian. So we received much joy in the house of Florian.
kandi natwe twakiriye n'undi mutima tumva ko tukwiye komeza uyu murimo twakira umutima w'itorero. So and also we receive this mind to continue receiving the heart given by the church. Rero ndabasaje ndabifuriza bakihakiza mwese tukomeze kwakira uyu mutima. So I wish you who are saved to continually have this heart. Ntabwo ari ngombwa ko tugomba kumenya gusobanura ibyanditswe. No, it doesn't matter you can explain much about scriptures. Tumere nka Paulo. But just to be like Apostle Paul. Yagenda babwira ati ndababwira Kristo. He was speaking to people saying that I'm sharing with you the message of Christ. Ntabwo ari ubumenyi bwanjye cyangwa experience yanje. Not my knowledge or my own experience. Ariko ndabwira Kristo yabambwe agakuraho ibyaha byanyu iteka ryose. But I'm only sharing with you Jesus who was crucified and take away the sin of yours. Uwo ni umutima tugiye kwakira nk'uwa Paulo rero. And we are going to receive the same heart of Apostle Paul. Kugira tukomeze kwakira ubuntu bw'Imana. So that we continuously receive the grace from God. Murakoze rero witeka komeze I abahezagira. thank you, may God be with you all.